Ngibingelela nonke egameni lika Jesu Kristu. Amen. Ngalokukhethekile ngicela ukubingelela umfundisi. Ngale umfundisi bagcotsha balakhaya nelibandla lonke egameni lika Jesu Kristu. Amen. Lome phambi kwenu ngihlakanipho sibonga kaNkulunkulu. Ngisindisiwe ngiyamthanda Jesu inkosi nemsindisi empilweni yami. Amen. Ngithanda ukubonga lelithuba leNkulunkulu anginike lona ukuthi ngibe edoma la phambi kwenu ngikhulume lokufuna nguye. Amen. Mathuba la sona akavamisi kuvela kakhulu kithi bani labasha. Amen. Ngoba sisuke sesilahleka kakhulu bani labadzala bangasathi ukuthi indlela le yaphambili seyitobonakala kuphi ngoba thina silibandla la kusasa. Amen. So ngiyabonga kakhulu kuNkulunkulu nakubaba emfundisi kungithemba ukuthi ngitoma la phambili. Amen. Indzaba yethu yanamuhla itokhuluma ngebudlelwane naNkulunkulu nemandla ekukhuluma. Amen. The relationship with God and the power of commanding. EmaBhayibhelini ethu ngicela siye kuMateyu 8 verse 26. Mateyu 8 verse 26. Amen. Bazalwane kulesikhathi sanamuhla sathane ufake umcondo lo suke wabanemandla kakhulu etingcondweni tethu. Amen. Asisakhoni ukukhuluma netimo tethu sikhuluma ngato. Amen. Mangithi asakhoni ukukhuluma netimo tethu sikhuluma ngato sesacila tuke kukhuluma ukuthi isimo sami ngilesi nokuthi ngikhulume naso lesimo ukuthi singedi kithi. Amen. So ngicela lo litholile le verse angifundzele lona. Matthew chapter 8 verse 26. Jesu wabaphendula wathi, nesabani nine bekukholwa lokuncane. Wasukuma wasekhuta lesivunguvungu kanye nelwandle. Kwase kuba khona kuthula lokukhulu. Siyabonga uNkulunkulu wethu loyingcwele. Live lakho babe lokukhuluma ngalo lithi ekseni. Khuluma ngalo babe silomele silenzele siyadzinga edimpilweni tethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha babe siyabonga. Amen. Hallelujah. Kuleli verse lesifundza kulo bazalwane sithola Jesu usemkhumbini baselwandle. Amen. Amen. Uma baselwandle kuyasuka kuyendeka ukuthi kuqhamuka moya lomkhulu uyawusha kuba nemagagasi. Amen. Amen. So bafunzi labe balapha kulesikepe basuke bathuka. Amen. Kuthuka kwabo kusho ukuthi abakhohliwe ukuthi bahamba na Jesu banaka umoya nemagagasi. Amen. So bayasuka bayahamba bayambita Jesu bathi Jesu abaside bayancwila. Amen. Jesu uyasukuma uthi nine bekukholwa lokuncane. Amen. Into lengifuna siyinakelana ukuthi Jesu uma avuka akakalibuki igagasi. Amen. Uma Jesu avuka akakabuki ukuthi bona bayancwila. Kepha uqale waquestiona ukholwa kwalabantu lebasemkhumbini. Ngalama emagama kusho ukuthi uma ngabe labantu lebe balapha kulesikepe bebanekukholwa lokukhulu bona bebangakhona ukuthulisela leligagasi. Amen. So lokhu kusifundisa ukuthi etikhathini letiningi Jesu sinaye mara asifuni kusebenzisa amandla la asinike wona. Amen. Ukholwa ngiko lokusonzeta etfutane na Jesu. Amen. So uNkulunkulu Jesu. Amen. uNkulunkulu Jesu lamagama mangilungisa lishumayelo bazalwane abesayangidida kakhulu mara ngiyakhumbula ukuthi uNkulunkulu solo ngJesu. Amen. So Jesu uyasukuma ukhuluma nelwandle uthi alithule. Amen. Lwandle lathula. That's the power of commanding. Amen. Uma sikhumbula eBhayibhelini uNkulunkulu uma ajika abuyela kubabe uthi anginishiya inotho nginishiya namoya longcwele. uNkulunkulu ungumoya. Labo labamkhondako abamkhonde ngamoya nangeqiniso. Amen. So ukuthi uNkulunkulu uma ashiya namoya longcwele, moya longcwele ngiso sikhaya
lekumele sisebenzise uma sibukana netimo. Amen. So ngifuna kwenda le example lena bazalwane ivele kakhulu evikini. Amen. Emasotsheni kune masotsha sekune commander. Amen. Uma masotsha aya embini noma abambe ikhali letingakanani, letikhali abakavumeleki ukusebenzisa, commander angakabatsheli ukuthi batisebenzise. Amen. Ngalama imagama uma umzalwane umcommander wemoya longcwele. Amen. Uma uya embini o uma usembini, moya longcwele angeke akusebenzele ungakambithi. Hallelujah. So ukuthi uma kunenhlupheko phambi kwakho, inhlupheko ingafika kuwe ungakambithi uNkulunkulu. Amen. Mara ungambitha uNkulunkulu, iyakhona kuvaleka lenhlupheko ingafiki kuwe. Hallelujah. Ngalama imagama ngisho ukuthi timo letiningi tisinqobile ngoba thina sime satibukela tafika kithi. Amen. Kanti uma simo ubukene naso ngcono ubita uNkulunkulu alwe naso. Hallelujah. Thina sibese sifuna ukuthi ilwela timbi tethu lethi khathi asilise mayesatibukela. Amen. Bantu labasha babese lamalanga banalomoya ukuthi hey methe angishaya, hey isikolo siyangihlula. Hallelujah. Sigcine sekelile isikolo. Kanti emabhukwini akho ufuna ukhulume kuphila. Uyayicommanda ingqondo yakho ukuthi mina yakami ingqondo imethe iyayikhona. Mina yakami ingqondo isikolo ngiyasikhona. Hallelujah. Ngicela siqhubekeni siye ku Philippians 2, second Philippians. Philippians 2 verse 10 to 11. Amen. Kuze kuthi ngelibitho la Jesu emadolo onke aguqe. Hallelujah. Ngicela ungifundzele na Romans 10 verse 9. Kuwase Romans 10 verse 9. Nangabe uyavuma ngemlomo wakho ukuthi Jesu uyinkosi, ukholwe nasenhlithweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa Jesu kwabafile, uyawusindiswa. Hallelujah. Lapha ku Philippians 2 verse 10. Hallelujah. Lithi ngeligama la Jesu onke madolo ayaguqa. Hallelujah. So ukuthi kuze ukuthi madolo aguqe, igama la uNkulunkulu kumele ulibide. Hallelujah. That's the power of commanding. Madolo uyawakhomanda ngeligama la Jesu ukuthi aguqe. Hallelujah. Iphindze vele kuyona lenzaba lapha ku Romans 10 verse 9 ukuthi loyo lokhuluma ngemlomo. Hallelujah. Thina sivamile ukuthi igama la Jesu sifuna ukulikhuluma engcondweni. Ngithi ngithandaza ngenhliziyo. Hallelujah. Kanti if we understand the power of commanding, besitokhuluma nato simo sikhulume naso ngemlomo. Hallelujah. Njengoba le verse lisho ukuthi igama la Jesu ufuna ulibide. Hallelujah. Ukhole nasenhlitweni yakho. Hallelujah. Lokhu kusikhombisa ukuthi uma unebudlelwane naNkulunkulu, hallelujah, uNkulunkulu asenhlitweni yakho, ayingeke kusebenzele lento uma ukuthi uNkulunkulu usekudzeni nawe. Hallelujah. Ngiyindzaba lekumele sibani labasha sinothi kakhulu ukuthi yebo bona kuthandaza siyakhona kuthandaza, yebo iBhayibheli lona siyalifunza. Hallelujah. Mara uNkulunkulu usekudzeni nathi. Hallelujah. Ngiyolendzaba uma sometimes sikhuluma netimo etikoleni kunema LCO siya attenda, mara mase kufika isikhathi sokuthi sikhulume nesimo kude lokutshintshayo. Hallelujah. Lokho kwendeka ngoba sisekudzeni naNkulunkulu. Hallelujah. Indzaba yami ifishane kakhulu bazalwane, sengituke point lokugcina sitofunza ku Ezekiel 37, sitofunza ku verse 1, sitogcina ku 5. Chansa Ezekiel 37 verse 1. Sandla sasimakadze sisetukwami wangikhiphela ngaphandle ngamoya wasimakadze, wangimisa ekhathi nenzawo esigodzini, lesigodzi sasigcwele emathambo. Wangihola angiyisa enhla endasi emkhathini walamathambo,
ngabona ukuthi sonke lesigodzi sasigcwele emathambo lapha phansi lamathambo futhi abome nkwa wangibuda wathi ndodana yomuntu lamathambo angaphila yini ngathi mine awu Nkosi Simakade nguwe wedwa lo wadiko wase uthi kimi profeta kulamathambo uthi kuwo ninemathambo lomili vanini livila Simakade nakulo kushiwo iNkosi Simakade kulamathambo ithi ngitakwenda umphefumulo ungene kini nitabe seniyaphila. Hallelujah. Ngicela ungiqhubekele sifike la lamathambo sekahlangana khona. Amen. Ngitawuhlumisa imisipha kini ngende inyama imile kini nginembese sikhumba ngitawufaka umphefumulo kini nitawube seniyaphila. Ulapho-ke niyawukwathi khona ukuthi mina nguSimakade ngakho ngaprofetha njengobe ngiyaliwe ngathi ngisaprofetha kwaba nemsindo wakhala ukhehlekhehle emathambo ahlangana lithambo laya ethanjeni. Hallelujah. Bazalwane indzaba ya Ezekiel inkhombisa amandla aNkulunkulu ngamangala kakhulu. Hallelujah. uNkulunkulu uthatha Ezekiya ngeliphupho. Amen. Uma amthatha ngeliphupho umyisa tukwendzawo ngalendlela ichazela ngayo lenze bekuyindzawo lekhulu igcwele mathambo. Hallelujah. Mathambo ebantu. Hallelujah. So uNkulunkulu ubuta Ezekiya uthi lamathambo lo wabona lana angaphila na. Hallelujah. Uthi Jesu yena profeta lamathambo. Hallelujah. So kule nshumayelo ngibese ngabuka ukuthi ngendeka nguwe empilweni yakho ubuke mathambo etindo takho letiningi empilweni yakho letifile. Hallelujah. Ubuke umsebenzi lo solunga utholi, ubuke isikolo magrade lo solunga waphasi unetinkinga tetimali. Hallelujah. uNkulunkulu uthi ngibude namuhla ukuthi lamathambo lo wabonako angasaphila na. Hallelujah. Nangu umlayezo leNkulunkulu alandzela ngawo uthi profeta kulamathambo. Hallelujah. Ezekiya waprofeta kulamathambo ngalendlela ichaza ngayo ithi kwavakala bukhehlekhehle lokhulu. Hallelujah. Namhla uNkulunkulu usafuna ukuvakalisa bukhehlekhehle empilweni yakho. Hallelujah. Funa ukukhulume ukuthi kule mali lesolo ingafiki mathambo hlanganani. Hallelujah. Kule sikole lesolo singaphaseki mathambo hlanganani. Hallelujah. Kulo mshado wakho makwamba wamlosolo ungalungi mathambo hlanganani. Kulo mndeni lesolo ungahlangani mathambo hlanganani. Hallelujah. Ngithize kakhulu bazalwane lendzaba ukuthi into letiningi tisibulele ngoba sihluleka kusho ukuthi mathambo hlanganani. Hallelujah. The power of commanding. Jesu beyangatihlanganisela lamathambo. Hallelujah. Beyangatikhulumela athi mathambo hlanganani. Ukwelile lokho kuLazaro. Hallelujah. Wathi Lazaro phuma. Lazaro waphuma. Hallelujah. Kepha Ezekiel bekafuna ukukhombisa lamandla lekawafake kuye. Hallelujah. Into lengithanza ngaHezekiya bazalwane akazange wabuta ukuthi lamathambo njengoba amaningi so mandla okwahlanganisa ngowathatha kuphi. Hallelujah. So thina sinokubuta ukuthi ikoledi letingaka imali yokubhadala ngoyithatha kuphi. Hallelujah. Sengifeyile kangaka mandla okuphasa ngowathatha kuphi. Hallelujah. Kanti namuhla uthi uNkulunkulu ungabudi. Khuluma mathambo hlanganani egameni likaJesu Kristu. Amen.